botunule eno Isma Kauchi mukama wa piki yajangwa omusigazi ogu yija aha kibiziro ky'embaho arikweshaniriza kuba omugwiraro kandi bwanyuma y'akaire kakye yareba abariraanwa barikumweta ngu piki ye omusigazi yagitwara. Nayesaniriza nkaine omuntu aizire kugura habwa ntunda henku embaho n'ebintu ebibaire dene bwaize namukaguza noyetaga enku noyetaga embaho noyetaga bitu naurali mukisani ky'omuraru wabe mukisani ky'omuraru naga ogumuraru leka mweganye nagende nyuma kutabara masini imbe nitabara deni kugaruka mpulire ndura oje nibanyeta omuntu yatwara pikipiki abashaba bacho mutufu batanyangaliza abatura bamukinaho nuko kumukwata bakamukomera entanda y'enkoni kandi polisi ahiyaza kubashyikira baba bamunogize barimo kubatusako bulabe mu ruzungu cy'abandise mob justice okukuba omuntu nga tunategera nsonga bwati batuyite tumukwate oba bamukwate bamutwale mu buyinza tulaba amateeka ogatambula. Omunyamakuru wetu Philip Murangira ko yabakiri aha polisi arukwata amakuru go wapiki ahantu habatura becyaro cya Kinyinya omugombora ya Kabweza kureta abasigazi babiri bakomere nkoko mu maraka ezo bari gutekatekwa kuba baziba harinye nabo wasanga bayingana ni wazibire izindi azinywire yazinaga mu Gisaka kuko zibaire za nyina izindi zibaire za mugenzi we tuwatu amu newe nabazayirebe nyonka twese bazamubareta bise banze ebalindire ko wapiki atwara hirwaro rya Kyegegwa kutunga obujanjabi kandi babenkoko bigatirwa mu kihome cya Kyegegwa CPS gasha kwa Philip Murangira.